Ya mo na matu fatalo fatu ile fa fonga mai mo mai pa ile tunu ta fa fia o Samoa ia fa pe foi ma le malu le tunu o e papa au e tunu o le kelope fa malo le so fo mo ma le langi matafi e ne ya so mata mu fia e el manatu ia o manuia ia le tunu ia me se fo io tanto ainga ma wo ma o me mai o lo mai mo mai ma o fo ile no ia la tai lu mo penga te fai lang e sila ma mai ai ia mai le fa mai o lo o a fie nei le langi le covid is fuiva ia o le talo fo ia mato nei o lo fa muliantu i Samoa nei ia mau pe le manuia o to fa pena fo i mato nei tauel ne fiafi ia wa mau fo le lao e tanto te feilo ai e na ia fa wa bea le anaval tanto malo e longo po ili le tunu ia si le fie le tunu ia Polokalame o lo angai mai me se Polokalame te tele o lo fe ngai ma Matagaluega ia me se fo le malo ia wa ta wa ni lao ia wa sili mai le tunu ia o le wa manto Tuto'Atasi atu ia ma faulunga o Matagaluega wa tofia le committee o tapenanga o Tuto'Atasi o le lua afi was fulu bol nei tau sama ia se I fa fonga mai foi ma mai mo mai le tunu ia ise tulanga o fa anta oto I tanto malo le Polokalame mo fa mana tuina o tanto limas fu valu tau sama o Tuto'Atasi e ia le vai fo ia uni le so mo le so fu le o le asa nei de o to tau o lo o fio twai le fionga I le Komesina o le Pulega o Tineimu ma fa fo sei ia le fionga ia taweva fa foina Mupo ia o stasi fo tamali ia o lo tonu tanto committee nei ma o io le tai fono o fa fianga fa le anu o le tanto committee ia o le tuanga vale le fio tu le fionga Fuiavailili Egon Keil ia o le fionga le Komesina o Matagaluega o Leoleo Falepuipui ia o ia o lo fita I tunga ia ia puipui le tunu mai sori ngatu la fono ia mai mautinoa o lo saunga le mu le tunu atoa ia mau nei ia o le Matagaluega Palemia ma le Kapeneta o le fa fonga mai la le tunu ia wa Sili fia uma o le tasi nei Polokalame ta ua I lunga o le tanto kalena fa te sanga o le Polokalame o le Tuto'Atasi fa mana tuina o Tuto'Atasi ia pe fa tiro la me uma ia le tunu e le ngata I le tanto malo I Matagaluega fa la tonga ma o nanga le tanto malo e fa pe foi ia I lanto e malanga mai fafo ia pe puka va lele I taimi lea ia fai malo longa mai I Samoa ia fa tasi foi mai ma se mai mo foi Polokalame o tanto Tuto'Atasi ia ile manatu ia ile nei tau sang ia wa fai va ese ona o le puipuinga la tele o mo le fa mai o le covid is fuiva la usila fia ile fa fonga mai le tunu ia wa le ta fia le alu nei fa mai le langi atua ai fa fitai tele ile tu o lo malu tapu au ina pea le malanga Samoa ma ona tanata ma ona tua oi ia mai le nei fa mai o sili fia fo ile tunu ia o lo o fa au pea ia tanto polo inga I lalo o fa lave fa fo sei e tu sai malevaenga se lau male lima malevaenga se lau male ono fa vai o malo Tuto'Atasi Samoa ma o polo inga o lo fa au nei ia fatu a mai ile asolua o le vai sofo o le asolua fo leo uni fatu a mai I polo inga lona winga o le ua pa u ia le fa matuina o le Tuto'Atasi o le tunu lona lima sfulalo tau sanga I tonu o le vai tau o lo fea ngai Samoa ma polo inga mo le puipuinga mai fa ma
mai o manatu lea ma le finangalo lea ua whaavai ai ia le finangalo o le Kapeneta i le fio ngari Palemia ma le sui Palemia ma le Kapeneta e alatu i se whautuanga mai le komiti o tāpenanga o le Tuto'Atasi o le 5 tausanga o le malo o Tuto'Atasi o Samoa o le sui le nei tausanga o le iaisi suinga o le whamantuina ia ma le Polokalame o le nei tausanga sa fuafua lava le tātou malo lea fiatu whaururunga o staimi o na sauno atu lea mai le masina o Januari mati e wha tino bea tātou Polokalame e beo masani ai ia ma ua ele tau whaeloina le tunu Polokalame masani tātou sauni ngā lotu o le sisina e o tanga vai ia o whawhianga whaleanga nuu ia e whapena fo i ma tātou wala ulia o malo mai whafo sa fuafua umalama peita iani ua leo matasi ia le uto ma le maene o le futia ma le umele i le finangalo le atua ua po ia le lalolangi atoa i le whamai le nei ia mai iai leo le finangalo o le Kapeneta ia o le suinga o le aiei o le nei tausanga o le Polokalame o lea o le whaonga ia tātou ala ata ia pio na mai le tunu whaonga ai upenga ta whailangi whaonga ai foi ma le sawa o iai fisota inga whanei ona po e ala i teknolosi e whao o atu ai sao ninga ma le Polokalame o le Tuto'Atasi le nei tausanga o le ale winga o le nei suinga o iai o le le whaataunu wina le Polokalame pio na masani i tausanga te tasi ia e whaisa inga pio na iai sao ninga lotu le Tuto'Atasi o me e pa ui le sanei ia ai whapena fo i le man Polokalame vani le aso ato le so mua i uni o le suinga la le o iai o lea o le lua tu man Polokalame i televisi ia o ala leo le tio o ala ata e whapena fo i ma le internet po o pet whailangi social media e whao to il Polokalame ua ta pena il committee ia whaperitane ia o le digital program ia o le malo losi na ma sao ua iai to mai o along whanau Samoa e peo na iai le o whasalalau le vo ia ala to ile nei whasalalau mai le tunu ua mawhai ai o na mai bo mai lava le to ina ma le lau matua o le tunu po Amerika po fia lava i le Polokalame o le awhatino o iai lal wha moe o le asomafua i le tae ao po le tau le fitu o le whaasalalau ai loa ia le Polokalame le nei le tātou malo ia whatino lava ia le whaasalalau ma whaalau i tele le polo inga le ao le malo o le amalele mai fo i le ao le malo ia mai i mota o le amalu i vailele ia o se e mai lo lea mo le sauninga o le tatalo whamanuia mo le aso Tuto'Atasi ua saunia e le fionga i le Pristene o le kalesi metisi Samoa le fionga le sunga whauralo leti ia ona se e lo lea i le malai o ti whau i munu o ina o le whantino ai sisi ina e o le tanga vai ai pu e umalama o le le live i situ na whaingofi o le pu e umalama ia ona whaaruatu lole i le tunu ia o le sisi na o tanga vai o le whantino ina le fionga i le sui le fono sui tofia le fionga le mai mero pati molia ma whantino e le fionga i le Komesina ia manwasenga o le malo e pe ona masani ia vaenga ua le whataunu ina o le tātou Polokalame ia o le whaonga ia to mai o iai ia whantino ai ia le ngā ruenga nei mo le asumafua lona winga la ia ala le tae ao o la whaia e le tunu o le tae ao whai le leile i pukofe le tae ao ma le breakfast ia ona ti lo leo la wala ata le TV ia whapena fo i ma le leitio ia po lunga fo le internet le social media o le whaalu atu e tātou Polokalame le nei ai ta ua whaafonga mai langa sa ia i tātou nuhu sa lautongia fio ana fo i malana whanga sa lautongia mo whaafianga whaleanga nuhu ia o leo le e le manatu ia se sauno atu le teitei fono o whaafianga whaleanga nuhu mo Tuto'Atasi ia le whaata wewa
ya mo le silifia fo i fioanga mana fanga sala utongia mo faafiafiaga ia sauno ia lou fioga i Komesina Maluha taile ele fionga i faululungan Matagaluega Palemia ma Kapeneta ia polfitelenga foi ia mano pole fionga ia Agafili ne foi Fuiavailili le fionga Komesina Matagaluega Leoleo Falepuipui ia le fionga ia Fuiavailili le o manino fala o lewa foi mua le fionga ia Agafili e tau whapula ma tau walsi le fia le mamalu le tunu tūlanga tā penanga le komiti le Tuto'Atasi mai leta usanga i leta usanga ia e ono tapu ma saa o le whaamai o COVID ia o leo mafuai ona ia i le ftuna inga le tōwhai malo ia whapea foi la fionga i te teifono so whaatasi ma le komiti o tā penanga o le luafe le wasfulu a walfa mana tuina o le 5 tausanga ia talofoi ona ea mailo tātua tunu ma le malo i pufai o malo le laua tātolu ai le seunga i le malo ia whapea foi tūlanga i le komiti ia i le whainga o whaatino ai nei mo le tausanga luafe le wasfulu e pe ona tau sauno foi le fionga i Agafili o afio anga o le sa tātou whailoa i leo luai whailoa inga ia aele i o mai COVID ia por whamai ia nawa no fufale ai o finangalo ma tō whawhoi mal whautotanga ia le mamalu le tunu tupu mai e nama mainga o ainga foi matama o tū mua mupule ia le whala le se o Falepolu a wato to aum to sina ia man lava loa le tunu e maise o le tapu inga whai pēr ia male te talo pēr nei o tātou te mawhare anganga te tai o e karisi ia wasi manui o Samoa ia lawa fio anga peneile fio anga falfa ia o le fio anga o tufulele o le fio anga o fastotai ma le fio anga o salolonga wa fio anga ia le sala o tungia mo nei tausanga ala i whawhiawhianga o pese ma siwa whareanga no ia peitai ua le o tasi futia ma mele ia i le tūlanga i le fuafuanga se eto whai malo ia ma le whamai ia le lau saunoa manino le fionga i Agafili whamara malama umai tūwai ia ma vaenga uma mavala ia wale no fusilfia le malo le tunu tūlanga tāpenanga o Tuto'Atasi o le nei tausanga me lea pa iai ma le maulunga le tunu ia ai mai se foi o afio anga o lau tongi e nei tausanga ia leua iai le whawhongfonsi le fia ina saunoanga le fionga le di Palemia te tai o le malo o afio anga nei ia e toi walauria e whawau Polokalame o le sisingafua i le luafe luas futas walfa tu ino 5 tausanga ia le Tuto'Atasi o le tātua tunugu ia man malo ia pe o le tūlanga lea i le tau whaelo atu ia wafo le tūlanga pe ona ia i le Polokalame fuafua ia le malo ma le tātua tunugu after atu sauno e lou fionga i le Komesina Tineimu ma whalawha fuasei ia o le tūtāua tele o le tātou Polokalame ia o le saunga le mua o le tunu o lo ia au le fionga le Komesina ia Fuiavailili ia ai maise o le Matagaluega o malu le malo ia Fuiavailili sauno ia au whaafonga mai le tunu e ui o lela a leise Polokalame whaatino ia ai sauno le fionga o whaafonga mai le tunu ia whakataira wala fionga Agafili whakataira wala fionga Lelevaga whatalo whatu le malo le tunu whatalo whatu fo i tatou usum tu whawhine who are abroad i sinu whawhora e whanongongo mai ai o le responsibility o Leoleo i every year i kako independence e whaiasing challenging it's really nice to
Actually, it's a breath of fresh air. Really, it's easy. If I go figure this year. So, in a way, it's a blessing for us. But our job will ensure the safety and peace of Tatonu. We're looking at Upolu, but also Savai. We're very cognizant for Yai Tato prison. We don't know Falepuipui, we don't know Leoleo. So for safety or the prison. So we're paying very good attention to that. Since we're in town, we're expecting for Tutupu me for me la toainga. So we'll for prepare Leoleo our advice here male plead Tato Tanata is really go easy alcohol consumption. Also for we have to celebrate. It's a marked event, independence. So it's something I always look forward to, independence. It's a really good day for Leoleo to parade and do a little show. We perform. It's an exciting day for Leoleo, but this year we are not doing it, so it's a little bit sad in a way, but it's easy for us now that we're not doing it. But we're still usually, statistics-wise, independence, the day before, the day of, the day after. And it usually involves alcohol. And again, we always like to say, please, go easy on alcohol. Be mindful for your tato lava or lefai lava state of emergency. So all those things are still in effect. We are still enforcing those things. There's a lot of responsibilities, and like I always said before, there's about 200,000 Tato Tanata. 2 big islands. We have about maybe with the prison about 800 plus Tato employees. That includes prison guards and prison and police officers. So Lelevaga to do everything. So we're asking the public to just conform and watch over each other. Therefore, your beaches, to be very careful. If we more riptides now, but everything is still working that day. So you have regular patrols. You have a bike unit, you have a traffic unit, you have a marine patrol, maritime. We'll be doing roadblocks as well. So those of you who might be thinking that you're going to drive and be drinking, don't do it, because strategically place the more roadblocks here and check that for alcohol consumption. We're hoping we don't make any arrests that day. But if we have to, we will. Again, our job is to make sure that we're all safe and we celebrate and we enjoy that day, Independence Day, but in a responsible way. So, use that 222 number. You dial the number 2 5 times. And I myself, telephone when I appear. Also, another number, then you dial 911. Tuto'Atasi, then it comes to us or wherever it needs to go for anything. But it's a good, happy, joyous day. So let's just have a happy one, but also a very safe one. Good time. Thank you, Commissioner.